ꯇꯥꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ मियामना कुमपुरबा प्रोजेक्ट नि हाइनरिबा इम्फाल सेवरेज प्रोजेक्ट 2019 की डिसेंबर फावगी मनुंगदा मपुंग फाना लुशिंदुना इम्फाल एरियादा मसि कानब पिरगनि हाइरि खुरुमजरे आईएसटीवी पाव मियंग ताबिरिबसिंग मुतराम नोकचरे हौजि मपुंग एबा पाव मियामना कुमपुरबा प्रोजेक्ट नि हाइनरिबा इम्फाल सेवरेज प्रोजेक्ट 2019 की डिसेंबर फावगी मनुंगदा मपुंग फाना लुशिंदुना इम्फाल एरियादा मसि कानब पिरगनि हाइरि थिरम्स द रिपोर्ट अमा हौजिक प्रोजेक्ट असि मपुंग फाना सेम साब लोइदुना लमफेल गी गवर्नमेंट क्वार्टर अमदि सीआरपीएफ केम याउना कंज्यूमर लिसिंग मचनी रोमदा कनेक्शन पिदुना थबक हौरे हिरमसिग मतंग आईएसटीवी न्यूज गा अखनना उनबदा चीफ इंजीनियर पीआईसीडी मणिपुर हाउबम सुनीलना लिसिंग अनि सुबना अहुमदगी पाइखतपा होरखिबा प्रोजेक्ट असि सेल थुंगी फिबम फतबदगी खुमांग चाउसिनना पाइखतपा नमनुद्रे सही तरा रोम असिदा थबक ओइना मपुंग फाना अमुक हना पाइखतुना लिसिंग अनि सुबना तरा तरिता संगानबा पांदम थमलुरबनी लाइबक्तिबदी सही दुमक्तदा आर्क्वेक अहुम मरिरक थोखिबदगी लमफेलगी मफुंग खरदा प्रोजेक्ट असिगी पाइपलाइन नमथबा यावबदगी ngam haina phongdorakli hojik laiba stage da last year si koi losandana masi sanga si na koi pandam je thamura kan si da laibak thi bai tai manipur da jwar habagi thabak ahum lak thokhi budu ahum lak thokpa si da lamphel area gi par area soil pataba koi rims road adigi police station gi maya adigi koi gi lampen taram dai gi hana commando complex le rama swai si da mafam tare nipan da akoi rcc pipe si namdha dana kai bani maduna maram oina koi thengdakhibani hojikti hairiba jaga singse koi loina repairing tobo loi khare sung soi soidana laiba December 2019 sida koi lotion ba na koi madune koi hojik thamiba pandam si Drainage and Sewerage Division की Executive Engineer Aramam Ibolna Project asi Lamphel area की consumer listing मचनी रोमदा connection पीदुना चलाइबा होरे हौजिक इम्फाल area की ओइना सरुक अहुम थोकपगी अमा connection पीबल होरे वालौरिबा सिंग अथुबा मतमदा connection तौदुना लिसिंग अनि सुबना तरामपनदा थबक हौनबा थौरांग तौरी हाइना फोंगदोरगले हाइबडी 270 लाख liters capacity नि नोमरति तौबगी and population south of kalisna खोना 1,70,000 गो तौगेन खनबा the connection na khoina 12,000 connection household connection togen tobuni haziki na dia khoina lampen quarters government quarters amasung sipai installation CRPF asim yamri tawga leiri approximately 1,200 connections khoi tawle re sim rudna to ba ati area khoi zone 1 biawa bazar area thangban area high school alagi ponawaja thangawja member ready le re ada khoi spare parts later na spare parts le kan di ko tawgen khanja bani mamdi masih pun kumari ranta ko dong na spare parts hek jak to bata lep ganda khoi da problem cho mun thoko da ba si da department na khoi na towan ba estimate ma sare adu isu 21.65 crore ni adu a lore mr pubel lore adu pib sengen tore sahi amarom phare adu honorable cm su no ma pb ni na hair ngai ga ledi si panchek la paga 2 or 3 months da imphal area si cover togen khalbe area sing de joint abu gamga consumer sing da basi gi khudong jawa si khun pagano kan hona jari ISTV news gidamak aikogi video journalist Indra amadi konsum jiban paudam jari sunil kumar ISTV news Imphal International Disabled Day की थौरम District Social Welfare Bisnupur Society for Disabled Person Manipur na punna sinduna ngarang Bisnupur District की मनुंग चंबा कुंबी द पांगथुखरे हिंगमिनासी आइखोई नुंगसिनासी मियोइबना मियोइबगी खेनबा थमदना हाइबा पांदमदा पांगथुखबा थौरम अदुदा MLAS बिरा MLAT रविंद्रो याउना तोगान तोगान मियोइसिंगना सरुक याखे थौरंगी सरुक अमा ओइना Society for Disabled Person Manipur की माइकेदगी कक्सिंग अमसुंग थांगदगी लाकपा disabled person अनिदा wheelchair अममम पीखे disabled ओइरबा मियोइ खरदा सुखुदल पट पीखे थौरंगा मरी लेनना MLAT रविंद्रोना disabled ओइरबा मियोइसिंगिसु हिंगबगी हक अदु चपचान लई मखोगी दमक ngasiगी lenga gasina paikhatpam thokpa thabaksing mapung phana paikhatli haike amadi ko imisi pe gandam sida malem se television ya ko myam na hangliba hak akoi adhikar namak akoi sitam mi ba mo ibni na akoi su phang to pachap chawa hak tu lai hai basi akoi phang na khangna wafam ni tharamadura saru yakibai MLAS birana amana amabu hanthana yengbagi thabak thadok se imana draba singbu tathi tawoina tawroi dabani haike
makoi tu ekoi na hingmin na mo hona batai hingmin na mo hona batar ga di makoi tu sai koi na nusi bata bani nusi bata koni na makoi tu suai koi na tauri ba sabab mayam sing se masi ya hol la ka bani madu ki ka makani nasi ekoi na kuni ki bazar asida nasi prithvi ki December ki tarikh ahum ase miyoi ba miman ada pasing nasi tu ekoi ka hingmin na ga bani Indian Oil Corporation Limited amadi di Hindu pausega khusabnaduna India ki tongan ba mafamda pangthokraba extra premium quiz competition gi ahum sube edition ngasi Palace compound leiba city convention da pangthokre competition ado hawdopagi thoramda IOC gi deputy general manager retail cell Sinam Ibungoton Dr S Rajendra Hindu Kolkata gi general manager Gautam Bishwa yauna marilaina ba official singna sarukya ke Tharanga mari lainana Sinam Ibungotona extra premium ase Indian oil gi yamna akhanaba thawne thaw asida engine sengdokna ba akhanaba hidaka ma yawi masibu biyam da mapung phana khanganana ba quiz competition asi pangthokpani haike अखोई मणिपुर लेरी अखोई स्टूडेंट्स की टैलेंट हंट ओननबगीदमक्ता एनकरेज तौनबगीदमक्ता मोदी फ्यूचर की ngसाई अखोई पिलर ओइगदबंगतनीना तुंगी जेंगगा मयामगी जेंगगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ना द हिंदू हाइबा अखोई ग्रुप सिगा पुंछलगा एक्स्ट्रा प्रीमियम क्विज 2018 ngasi अखोई सिटी कन्वेंशन सेंटर दा अंगथोकजबनी मसिदा होजी होजी अखोई स्कूल सिंगदगी मोर देन 700 स्टूडेंट्स अखोई सिदा लाए असि अखोई मणिपुर की ओइना ख्वाइदगी अहानबा क्विज नि अदुगा ऑल इंडिया की ओइबना अखोई थर्ड एडिशन नि District Administration Imphal East na Sinduna Khurai Kendra gi manung chanba Khavai Soi Community Hall da Go to Village Mission pangthokre Khomidok Thangjam Khuno amadi Khavai Soi Khungang ahum gi oina pangthokpa thoram aduda Khurai Kendra gi MLA L Susindro Pradhan amadi club ki miyoi singsu sarukya ke Tharonga mari lainana nupi chani marfuda waving card yenthoke ngasi pangthokliba Go to Village Mission asidagi makhata na pangthoklaroi haina MLA na phongloke Amoromda District Administration More na Sinduna ngasi M Chahano Village tasu Go to Village Mission pangthokre Thoromaduda Technopol District ki DCS Rupachandra More gi ADC and Bankim Additional SP KS Robinna maru oiba music ona sarukya ke More da leiba Hawkip Gas Agency ga khusamnaduna linga ki maikei dagi miyoi kharada gas connection pibaga loinana gas stop amadi cylinder sing yenthoke District Administration Imphal West na Sinduna Konthojam Kendra gi oina mapalak suba Go to Village ki thoram ngasi Konthojam da leiba Ibudau Nongda Laren pakhang bagi sanglena pangthokre tongan ba department kuni thoina sarugya duda miyam da kanaba pikiba thoram aduga mari leinana ZEO Zone 1 gi makha da leiba Konthojam makha khabam high school gi mahiroi kuni panda mathematical kit singsu yenthoke amadi Gramin Bitak ki makha da MS Khumbong Inden na miyoi 13 da amadi MS Pasoi Inden na miyoi 34 da lem na gas connection ju PK ngasigi thoromaduga mari lainana MLA Dr Sapam Ranjan na phungdokhibada Konthojam Kendra gi oina ngasi Konthojam Gram Panchayat na konba mafam da pangthokliba Go to Village ki thoromasi Kendra asigi oina mapalak subani Chief Minister gi miyeng makha da lenga gasina grassroots level da leiriba miyam da lengak paikatliba scheme sing ningthina khanganba amadi madugi kanaba adu hakchengna na pinaba ngasigi thoromasi pangthokpani haike लोइना मसीगी जगह से फंगम ने प्रजादा सीगी कन्वीनियंस तो सरकार अमल इबगी कन्वीनियंस मोय आदा सुम सर्टिफिकेट अमग गिबजो अमुक केनो द ऑफिस ता मुक्सत पगी अहल मनजिंग माय बेजिंग द वादना सीगी जगह से फंगिबा केनो जिंगने दुगा मरुवइना खोइगी गवर्नमेंट की स्कीम्स मैम करी करी लेगी है बदो स्कीम्स में आम जी केनो खक्ता न तबा कोई खबर द सी स्कीम्स ले दो है खक्ता न तना डिपार्टमेंट खुदिंग लागा सी स्कीम्स से सी ले हने याम न मयक सेंग ना प्रजा जी द भाप तान न बगी दमक्ता सी अवेयरनेस प्रोग्राम जो खंगन बा प्रजा जी अदुगे सुविधा जे पीब याबा फैसिलिटीज न प्रजा द पिजर्स हौजिक अतेन ब्रेम तंग लोकजरी Benashia Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Benashia Coaching Center gi oja singna aina exam gi sem saba matam da yamna mating pangbiki aduga BCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki ISSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga chunaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. I am the starter. We work it together. I am the adventure. When we chase it together. I am the after party when we rock it together.
styles, but stylish only when we live it together. The next gen Maruti Suzuki Ertiga. Move together in style. W Square Face Bar. An all-in-one face wash that contains a natural whitening agent, an anti-aging system, and helps fight pigmentation. W Square. Why wait? Preventive cosmetology now in India. Live Coaching Center, Gari Makhalagai, Hariba Mafumasida, emission to Vibayargani, Special Class 10, Revision Amadi, Class 8 in Class 10 Gi Oiba, Tha Anida Loibang Namnaba, Subject Pumnamaki, Foundation Class, Smart Class Kaloinana, Haitoi Sintoiba Ozasina, Takpi Tambiba Huzergani, then Service Ki Kudong Java Amadi, Nupamasung Nupi Singi, Boarding Ki Kudong Jabasu, Pizari. L Sweets and Savourski ahaw atumna adong special occasion ki mathil ama oihenbiu. Nauna luhonggadoriba couple singi customized hygiene pot ki package amadi wedding cakes pangbiragani. L Sweets and Savourski Sampa Junction near Kongafam office opposite Sisipur parking. The Blossom School, a home away from home, is a place where the young come to realize their potentials and grow into well-rounded individuals capable of materializing their dreams and talents. We focus not only on academics but a wide range of co-curricular activities, all of these when it matters most, the early childhood years. This is why we believe that well begun is well done. Come be a part of the Blossom School. Jolip, 100% natural syrup. Amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singi damakta Jolip capsule chabiu. Peter's International Residential School, Joy of Learning, Kompally, Hyderabad. Wabiraganu, Yumna Anabak Seba, Tobinabagidamak Wabiraganu. Medillion Home Healthcare Service Manipurna, Adomgi Mateng Pangzari. 24/7 nursing care at home, medical oxygen home delivery, medical equipment rental service, home sample collection, physiotherapy home visit. Agupamarung Gidamak, Medillion Home Healthcare Service Manipur near Jennings Hospital. Making healthcare accessible and affordable. Break Batuna Mayambutaram Nokshari, Makata Pauda. Ministry of Environment, Forest and Climate Change na sponsored Tauduna, Forest Department Manipur na Sinduna, Umbrella Scheme of Forestry and Capacity Building for Others Stakeholders Haibasida Trading Program ama ngasi Mantripurkida laiba Diocesan Social Service Society gi hold pangthokre ngasi gi trading program hogdopagi thoramda Principal Chief Conservator of Forest and Head of Forest Force ki angami Additional Chief Conservator of Forest Dr. Lokho Puni, Conservator of Forest KS Ibohal na chingba mier singna athoiba metunglen singoina sarukya ke. Tharonga mari lainana Principal Chief Conservator of Forest ki angamina. Lenga ki officer singna government ki oiba scheme sing miyam da yohan bahai basi tangai fadaba amani. Forest kan ba amadi lamna ki sa uchek ngak sen bagi thabagasi haujikti achoba singna ba ama oire. Maramaduna micham miyam na department na paikali ba thabak singda mateng pangbiduna punna chatminna bagi tangai fadaba leire. Aikhoi gi tungi mirol gi damak mahusa dagi leizaraklaba polam sing amadi miyoi bana sem resource sing saukatna ba khona bahai basi tangai fade haiba wafam sing phongdokhe. Only when we are united can we be able to meet the challenges that we face every day. And unless we work as one, we cannot be very successful. If we are going to work at cross purposes of having different objectives for without a common cause, we are not going to be successful in the long run. Handak board na loba class 10 gi parikha da soiba ranba kaya yawbadagi wathok adu education minister fawa yawnaraba matungda enquiry tawduna asengba puthokani haina lengak na miyam da thaungkiba wafam adu karamba phibam da laikhrabagi haina desamna hanglakle board manungda lairiba asoiba aranba kaya lebak miyam na khanglaklani kibadagi inquiry report adu lochinduna maraleba music kankhatna ba honarabra haide
Mahiroi amagi punsibu karisu khandana masagi kudong saba kharagi damak aran batokibasing adu chumthoktuna Mahiroi singi punsi kannanabagi damak desamna Mahiroi singi mama mapa oibasinga punna sanction kiba khongjangi makha tarakpadagi Education Minister na Inquiry Committee semduna Tigatna bat chahi asigi July 15 da order thoktuna tigat kiba inquiry report adu hauji fawa tumina laisliba asi karigino haire Mari lainama singna miyeng changduna chahi asigi manungda wathok adugi warushin purakadabani haire Manipur film Chakwanaba Chingilamda Cinema Hall Thamba Tangai Fadri Haina Handak Zaigi Manipur State Film Development Society na Manipur State Film Award ke Best Actor Award P na Balauto Kraba RK Kaikuna ISTV News ta Fongdo Dakle Manipur Film ge Kaithela se Tampaki District Kharadagi Hendokpa ngamdre Mathang Saidagi de Akhanaba issue da Yumpham Oiba Film natana Commercial Oiba Film da Saruk Yararoi Haina Fongdo Dakle Manipur State Award Film Award haida MCDA Best Actor PB Posta Senya Nungaiba Phauje हाइबदि आगिजु फिल्म जे लोइसलपगे टाइमिंग जो सिलकपा सिनेमा जे आम लौसलक्तरा बाइतरे तसिना जिक्ति सिनेमा जे खितंग नाइथैरगा थबक खरा तौजगे खंजबनिना अदुबो हजि फाउबि लोरमदाइ फाउसिदा आइबु नुसिबिदना समान एवार्ड पिबे पोजिता सिने आम नुगा फोनोक्सरे हाइतारे आमन मसि प्रजा मे नुसिबिदना अमदि मेयामना यंबिबिदगी सि फंगिबने दन मेयामदि सिगी क्रेडिटसे मेयामना पिजनिंग बाइता Sahi asigoina Best Actress Takrabi Somana Director na mating laina thabak tawriba makai aphaba film puthokpa yakani film asing yamna puthokna ba hona bagi mahutta aphaba film puthokna ba hona bana hena fai haina phongdorakle Tingi Best Actress ko State Award ki phangjabasida yam harauba ma poe duga khang yam nungai Koi Manipur the artist who's kashu yamde duga film puthorak padadi chahi ma 30-40 films adumaina puthore akoi masen sida sum namnarak the schedule se chahi ma 30-40 se dum akum khara dum kum lai doine ma aduna schedule se chithok chin tawnarak pasida adugi problem lai badugi khara kano ta boiwane ba ado quality film puthorak taragadi artist amana film amada khoigi project ama tawringai da phajana project to the concentrate tawraga magi character do naina chatlaga matam phajana pibido adwaina ngamaktoi mar hadi chahi amada khanaba project tang lauraga taw taragadi Haujek maroi ba pau amok Miyamna Kumpuraba project ni hainari ba Imphal Sewerage project 2019 ki December fawagi manungda mapung phana loshinduna Imphal area da masi kanaba pidagani hairi Ozi fawagi oina di ISTV na kuzeba pau matang solution jare miyeng tabiri basungmam kahanna